You've got to know that I am taking side. Oh, you look good with your patient face and wandering eye. Don't hold this worry inside. Oh, come back when you can. Let go. You understand? You've done nothing at all. You made me love you is. Come back when you can. You left your arms up upon heaven. You know your dream is crashing down and hold your door. Wake up and dreams once more. Come back when you can. Let go. You understand? You've done nothing at all to make me love you is. Come back when you can. Come back. I'll have you stand. Let go. Let hold my hand. If all you wanted was me, I'd give you nothing less. Come back when you can. Come back when you can. Come back when you can. Яңа ел. Bu sözlerini işitүгә безнең күз алдыбызга хуш исле зифа шыршы, мандарин тулы табын, ап-ак кар бөртекләре, җемелдәве сихри утлар килеп баса. Яңа ел диюгә күңелдә үткәннәр белән хушлашу сагышы, өметле киләчәк белән кавышу шатлыгы уяна. Яңа ел ул дусларны, туганнарны бергә җыйган бәйрәм табыны. Яңа ел хыялларның ганатланган чагы. Яңа ел диюгә уен көлке, җыр бию, кыш бабай, кар кызы күз алдына килә. Әнә ишетәсезме, дуслар, авылдашлар, кар бураннарны туздырып, кыш бабай белән кар кызы үзләре килә түгелмесен? Әйдәгез әле каршылыйк әле. Әйдәгез әле бергәләп чакырыйк әле аларны. Кыш бабай! Кыш бабай! Кыш бабай! Кар кызы! Әйдәгезләре кошаклар белән алкышлар белән каршылыйк әле. Исәнмесез кыш бабай белән кар кызы? Килеп җиттегезме? Исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Яңа ел бәйрәмебез мөбарәк булсын. Сый тулы өстәлләрегез түгәрәк булсын. Менә без дә кар кызы белән кайгылар кичеп, асыларны кар бөртекләре белән бизәп, урманнарны ак юрганга төреп, сезнең бәйрәмгә килеп җиттек. Яңа ел белән сезне, яңа шатлыклар белән. Яңа елда беренче адым искеләбез. Якынлашып килүче яңа елга яңа еллар кисәтә. Яңа еллар кисәтә. Күңелләрдә мәңге шатлык булсын. Яшәмәгез, дуслар, моңаеп. Рәхмәт, кар кызы һәм кыш бабай изге теләкләрегез. Юлда килеп бик каты алҗагансыздыр. Бераз ял итеп алыгыз әле. Әйдә, кыш бабай, утырып бераз ял итеп ал әле. Кар кызым, безнең нәни дусларыбызга үзенең күчтәнәчләрен тарата торсын булмаса. Килешәсезме?
Var kızın koşalım seni. Belki dostlarımız bizden keşkine dostlarımız. Biz kış babayına yoluqtırmış yağına. Oynap, jırlap, көңел aşık. Sizden көңілләріңізді көтерейік, hürmetli avuldaşlar. Hürmetli kış babay, oturup bizden beyramimizni qarayındı. Hem o'zingning tilaklaringni tilarsin. Yaraymi? Hoş olыңыз do'stlar. Sahnada Adelina Nurahmetova, o'zbek xalq kuyuvi. Qarşı olыңыз, jırlı Adile Gattarova. Совсем друг на друга не похожи. Я мечтаю жить без забот, а ты думаешь, это невозможно. Но мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Мир, в котором я могу оживить, все, что для тебя осталось сказкой. Дай свою ладонь, пойдем со мной, и тебе все сразу станет ясно. Ведь мы день и ночь вдвоем, слышишь, мы поем, когда мы рядом. Это солнце для тебя, а мне подмигивает луна. Это Новый год, это новая попытка, счастье принесет. Новый мир, окно открыто, нам простить нельзя. Сказка вдруг
Beylerimiz kırlar bara. Sen diyorlar da biyle. Yine sarığa bitkenler. Sahnede Mileşkay'ın büyü türkümü başkarığında Rus halk büyüğü. Karşı alınız dostlar. Солнышко, да, песен о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Губы твои алые, вороты дубовые. Я целовала ты, мой дорогой. Только до свидания, не ходи с другой. Мне нравишься, ой-ой-ой. Только до свидания, не ходи с другой. Ой-ой-ой. Мне нравишься, ой-ой-ой. Умею чуточку, как нахватить. Сети мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой. Ой-ой, как мне нравишься, ой-ой-ой. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Что ж ты поделаешь, если ты такой? А я бы тебя спрятала в роще за липой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. А я бы тебя спрятала в роще за липой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Рощица ложка, да, песен о счастье и о любви. С чарами не справишься, и ты будешь мой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. С чарами не справишься, и ты будешь мой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Sahnede şoyan görünür. Gelin bilen tanışu. Наканис менекеде өзіне біліп тапқан бет. Бек бір шылған үйде менде. Болмас мұндан мен айтам. Кел жігіттер білер көрем бет. Бүгін қайталар енді Алла берсе. Самауыр қайнаған. Үстен давай. Қаралы. Бүгін бейрем құрметіне жігір бияқ кимеген калын кені килімеді. Ішіндегі суғандарын қаптында килімеді. Енді ішіп бітірген пішті. Енді бір суғанында қалған еді. Міне бит ба. Қаралы, нешеурек қошарыға сарғыларына. Міне бұлай отырып тұрайын әлі. Bir gerek sırlı bana mamasını için әлі. Yok, mine бұлай тұрайын әлі. Бұlay қойылып тұрға шиғышқа дейін. Yok, просто басамда тұрам, гәулем ма тұр, нәрсе керек. Просто басамда тұрам, бұлай қойыптылар. Yani klasika. Bir koşanda iskirmeyi. Vatanın şistiyatçısına bende. Yani neyden bakalım? Şimdi tanıştım. Benim eriyim Filizata. Kızım для тебя просто филизюшка. Может вообще-то фунтик деревня. Мына мен сорғанда столовая повар болып іштеймін. Анда мені бүтін ішіне фунтик деп жүрейін. Фунтик деп қысқаса, жүгіріп шығамын енді мен чуғысыдан. Қарайлы. Бұда мағады сөзіне көретіп ұлтағы қарайлы. Bir degeni bektirgen, men de kuşucu
Direkler bakalım. Matura, сейчас. Подожди. Yani, Nerse? gidelim de. Geldim şundan nerse o? Ben Ozan'dan kız alıp kaytamayım. İyi. Demin de biraz hem şey ortasında şusunda normal bir şapka giyip koyaydı. Oğlum ben onu zirege giymedim. İndi oğlum zirege giymedim. Apşakada yaşasak da hayırşı faydaya gelmeyi bit. Bu sen nişik yaşayanlar. Ondan bit oğlum. Biz de yeterlik koyduk Allah'a şükür. Bu sene bize gerek bile bit. İlittin orka. Bunu değil ki yanıt başta. Nüvezirek bile bu küçüklerine tavşal değil de şunu sıcalka. İyi yani, yararıydı. Eydeydi, biraz şimdi tanışmam. Senin bulaşak gelini, benim patını. İyi Allah bir sakılar kursa oğlum. Senin bulaşak gelini. Tüttü bindi tüttü. Natasha. Здрасте. Забор покрасьте. Сейчас, Наташа, секундочку, посекретничаем с вами. Нәрсе var? Ulan min dürüst anlasam, min deyim ben. İyi, Min seni 80. yılda radyola, iyi. 10. klasqa kadar vaspitala, Yani bu dinde... ondan dedi, 10. klasını bitirgen şu Грудью кормила, Yararıydı ne şeklinde? Tele yarargına mı? Kazanға barıp вступительный egzaminlarımızda la, senin için oldu tapkır, Ходи тапташ малайлары біле, на стрелку ходила. Yani bu dinde... Олған амелі, міне oldu тапқы, өзіме өрді малайлардан, монтировка білен başıma получила. Мені қазір еркерді любой елен ұштаны. Erkaba degeninde... Какая разница? Ирка, Ерманда, Ирка, Ваман. Вообще-то мен сені военкоматқа барып мына класска стопені снимать еттіріп, сені армиядан отмазка жасаттым. Сен нәрсе? Қазір шушы yurtumuzға шушы иностраншканы қайттым міне. Қазір бізден бүтін соққалашты решабейді. Yani bu dinde... Бұл денді дейді. Бұл денді бұл дейді ол. Хотя бы морай болса. Бұл бет шып-шып олғыз. Yani yararıydı şeyler şey... Üstel ardına şapır... Utralıydı. Наташ, видишь, как мама тебя полюбила? Айда садись. Кушай, кушай, никого не слушай. Кушай, Наташа. Oturup duralım demeyim. Gel iş bitmedi. Yani biraz sürecinde... Nerse eylesin indi bunda. Наташa'ya смотрю... Уявно сындырайын шықсың әлі. Ты что, так сильно любишь, что ли, моего Данила? Вы себе не представляете. Я с его именем просыпаюсь. С его именем засыпаю. Я его просто обожаю. Я смотрю, Наташа, ты поболтать любишь, а имя? Сказала просто, я вот все поняла. Волкушка. Yani eylemişsin hani şıkkından tavışkanı sürüp bitir. Mine, Ozan'da gelip kiremen restoranda, kiş filan değil mi? Hem oturalar bunda benim tanış kızları. Olsu, Gülnar'ı, Cilar'ı, Dine, hem Natasha. Mine şurada bizden gözleri şuraştı. Hem de biz uzak, kına birbirimizden gözlerimizi almış tarafındasın. Mine ikimiz beklerim. Yudalarda arasından birinci muhabbet şuşlayıp gelmektim. Tam indi beni anladım. Benim bu aşağı hatının Natasha. Кукелькусь. Что, извините? Эй, меня идем, Наташенька. Глаз алмаз меня идем. Снайпер. Қарар, көп saylarda kızlar oturған. Шүстіріп қайтқан мен. Sana ne? Mine senin uydurduğun ortamdan da yaş vakitte жүрмәдім не бір ауыз. Vay. Плюс мая. Кукуруза мой сладкий деп жүрген de бітенді біріксін. Нәрсе? Шоғы дейлер бақсы келдім әлі. Бұл сілема дейіне былай қайтелі. Наташа, кушай. Главное, хвали маму. Спасибо. Какой вкусный круассан с творогом. Енді круассан болсын бұл. Уф.
Зачем вы так? Меня Данил попросил. Повыше, чтобы вам понравится. А так я на диете, я худею. Күрем. Утырасың шунда бір өзің. Охотевший болып шынакаке. Yani sen bilmeysen misin, Allah bilsem. Mine gülesin kilse, Natasha bize gelir alından, bize bilir, sana güle kalk geldi. Наташа, подари, пожалуйста, маме, что ты ей купила? Вот, это морская соль из Испании. Дорогая, эксклюзивная. Tuz. Yara şunlar yolarımız, sıyırlar bitmez. Daraboydur indi, daraboydur. Daraboy olmasa kefir savutuna soğanmak bilmez yıllarını. Daraboydur. Tut hele, minnet merak olmasın hele. Minnende eksklusivni lup, hiç kalıbıdak tuzlar boşaltı. Yani... Bilesin ki sen, Natasha büyük terbiyeli simyadan. İyi, hanımefendisi deputat. Mine hazır başımda ilenge kadar iyiyim mesela. Rahmet. Pensiyaya çıkargadığım 5 yıl üstlediniz. Bir kütkölüydünüz rahmet. Yani sen, fitness center yetakçısı. Dağın başında rahmetiyet bulurunca rahmet. Şef bayılıp. Birisi oturup durar, birisi tıgıdık papa. Yürü. O ise tatlı fitness'te. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim kızım. Yurtumuz var rahmet kızım. Охранник бulup. Какая разница? Ильда ведь и ваш, Ильда. Ну как-нибудь проживем. Проживем как-нибудь. Сильный айлашырсың, мен сен айлашырмын. Mene hani elle paşa şulay diye nağış takıp gerisini sürekli durasın. Motor bolalarımız var, bizim yaşasalar. Ya mama, sen будущий mama. Как-нибудь проживем, доченька. Міне ұлым, отан білсе, ішқыды. Отан қазір үйрегін тұтып қауышақ бет. İnsult, infarkt, skål i valgkittarna, men jag ser mig glädjen med honom. När ses det sin? Zamani, benim bittiğinde böyle yaşattı. Güzel bir nesneler var bittiğindeyim. Edep, eti gayet bitiriyor. Eti bir sevip benimleri bitiriyor. Şimdi şmiyor, müzik uğrayabilir. Yani et bitiriyor. Yani tarafıyla. Наташ, пойдем скорее. Нас убьет. Смотри, какой сын придурок домой притащил.
Аның инде сәгатьләре сугадыр. Тагын ерак илләргә барасы бардыр. Шулай Кыш бабай. Инде сезгә китәргә бик күңелсез булыр. Мондый концертны ташлап китү бик күңелсез булыр. Ләкин шулай да еракларда йөрисегез бар, шуңа күрә без инде сезне озатып калырбыз. Сез каршы килмәсәгез, кызы. Китәсез. Китәсез. Нишлибез, хөрмәтле авылдашлар? Кыш бабай белән кызын озатабызмы? Gitsinler mi indi? Әле бит аларны билгесе бар әйме? Аларның безгә бүләкләре бар бит әле. Ягез әле. Кыш бабай белән кызы китер алдыннан безгә үзегезне күрсәтегез әле. Ул шапсың алкышлар әймәләр. Бая белән тырышлар. Кыш бабай белән кызы алкышлар. Карап торам да, сез бик күңелле ял итәсез. Мин дә сезнең белән бик матур итеп күңел иттереп ял иттем. Капчыгым да бушап калды. Инде китәргә дә вакыт итә. Инде мин киткәнче яңа елны чакырыр идем. Яңа ел. Яңа ел әйтәбез әле, хөрмәтле авылдашлар, яңа елны чакырыйк әле. Яңа ел. Яңа ел. Алкышлар белән чакырабыз яңа елны. Яңа 2020 елны чакырабыз. Рәхимет яңа ел. Исәнмесез якын дуслар, шул малайлар, матур кызлар. Әбиләр һәм әниләр, әтиләр һәм бабайлар, мине каршы алыгыз һәм танышып калыгыз. Исемем минем яңа ел, мин бәхет таратучы, җир йөзендә бар нәрсәне өзелеп яратучы. Сезне өзелеп савынганга килдем мин яныгызга. Бәхет, шатлык, сәламәтлек телим мин барчагызга. Үз телемнән, үз җиремнән бәйрәм белән котлыйм сезне. 2020 елның имин булсын һәрбер көне. Саубуллашу чакта җитте дусларым. Кадерле бер кунак көткән кебек, яңа елны көтә бар җиһан. Илләр имин, еллар тыныч булсын. Игенегезнең кырда эшләп, ак кар кебек саф теләкләр белән яңа елга кешелек. Кар кызының да үзенең күчтәнәше бар. Көтеп алган очрашулар инде үтеп тә китте. Инде хәзер саубуллашып, китеп вакытлар җитте. Күңел тынычлыгы телим яңа елда һәркемгә. Бәхет, шатлык, сәламәтлек имин булсын гомергә. Сау булыгыз, киләсе елга да очрашырга язсын. Хөрмәтле авылдашлар, озаттым. Рәхмәт сезгә, Кыш бабай белән кар кызы. Үзегезгә дә саулык, сәламәтлек теләп калабыз һәм яңа ел безгә үзенең һөнәрен күрсәтә. Яңаша. Рәхимет. Yılın sonbahar günü
hazırga yol ettirip biz konsertine devam ederiz. Arayat bilen folklor halkım şevkatleri belgesinde katnaşıp ikinci orun algan folklor karakterini çakırabız. Rahim etip karşıalığız. Uylar eyde garmonunu, dertlendirip mamulu gilerini, yaşaklarını iske alıp, uyadarı kızlı ilerini, uylar evi mamulu gilerini.
Siberden şunda yürüyeyim de. Böyle magazindan bir yere kaytarım. Orayla bütün eybirdi de oldun mu kendini, unutmadın mı kendini? Spesik bir iş aldın mı eybirdi? Gezep bile sindirgen spesifik bir şey. Bütüne bile tikşir çalmasam. Nindi şu kürekler bunu? Sen bana video yazmasın. Şiş sırası böyle. Şiş tarafında kadar var. Min bitseme yesar ki, bir işe eybir ol dedim. Şu bürek olsa şu büreklik yazmam buluydum min senin spisin var. Mine mekler, mine kırınciller, mine yoğurt, mine şiklerler. Nerseler bu? Sen bir mine spesifik de yazılgan. Mekli, kırıncıl diyen, şiklerli yoğurt diyen. Bunda nerseler yapımda? Şikalatlar, şipsı, şupıslar, koyda kuresin sen şikalat orada diye sözüne. Sen mine bizim yazılgasın, детские питания deyip. Ой, şu детский питание bulamın indi. Onu bağlar, bilesin mi şeker atalar? Tamam nerseler olmanın. Şey servisi. Nişik şey servisi alırım bu şey mindi misina. Şey isteyenine bir aldıydım. Nerse bu? Sen mağdurum şimdi yazılgasın mine, şey üstlerine birer evir ol diyensin. Korkayım sen şeyini nerse bileşmesin indi. Çaşkı bilen, Tamam. bu koyar olsa tabii. Köpeğin Sen nerse bile kovasını, nerse kovasını indi sen işte. bet bir şey. Demek konfit bile bir şey yok kaytırma gereğiydi. Krandiller tüzür. Sen oları bitmeden indi, kuştene şu. Estağfurullah diyorum ben. Kale. Bu kadar bana göre nerse geldi kalmıyor. Kale. Bütün sokma başka şey diye bitmiyor. Sen mine spesifik yazılgansın. 3 sızı 4 kilogram berenge diyen. Mine 3 kilogram berenge mine 4 kilogram berenge. Ya parayı bir kale. Onda parayı bir cübü, ok bilen kırangına. Bir. İki. Üçüm. Dörtüm. Beşim. Altım. Yedem. Sekiz bu kadar kefir bilen işlemin. Sen bir sen yazılgasın 3% difirdi. Min borluk evrilerini işletledim de Çeptege şulaga doğrak bile 8 butuk Kimge kiyevge çıktım ben? Kimge kiyevge çıktım? Fatan paralı bizge aşağılın kimidirge kirek. 28 min bir kup akça bir şu. Yani men kuşmarım tige 17 min ne? Abiye bile. Ben diye bilet. Kirisin sen. Sen bir yolasın Gavdanski sır deyip. Yine bir vizum yok Gavdan diye başı sıra koydular. Ermeniye uçtum. Onların sıra şokan iken diye Gavdan. Korkayım bu başımda miyim var mısın senin? Onu şu bayağı dedim ilağan emindir. Bu koydusunu demograf edip çıktım. 20 foto bak miyime. Miyim var diye. Baktığında miyim var bunda? Ey Allah. Jülerdir seni okumak, jülerdir. Bu nerse bu? Yok ne? Biraz spravka. Nerse diye? Sıra şurada psikiyatraya çıktım şimdi. Çok sayıda diye. Hadi bunaklar gelip cidemediğinde, nerse yaşına temizindi. Evet, gülüpten yüklerim. Kim bunlara bitmesi rapında vakil. Sen misin? Sen misiniz? Mine biz hoş bilmedik. 20 üstüge bir anasını oldu yani. Tavrıklı küter kırtlan gibi diye. İyi bırak. Bizim de üstüge bir Avrupa kaçtı gelin. Bu aydınlığa kaçtı. Hatları beyramı gelin.
Каршы алыңыз, Жырлый Адилә Гаттарова. Край суровый, море, да, есть река там, помнит все нам, засыпай скорей мой свет, и в той реке найдешь ответ. Ее воды лишь вернуть, все расскажут и укажут путь. Так доверься глубине, но лишний шаг и ты на дне. Она уютит то слышит и волшебство там не стоит, лишь тем, кто страхом своим выше, дано узнать, что река хранит. Край суровый, море, да, есть там мама, помнит все она. Час, когда домой придешь, утрати все, ты все найдешь.
бәхет теләгәндәй тоелды. Ул карларда аклык, сафлык та бар. Кышкы әкият җирне бизәгән. Кар кызлары белән бер рәттән чыршылар да матур бизәлгән. Чыршыларда якты утлар балкый. Кар җибелди гүя йолдызлар. Һәрбер көннең үзенә күрә сихри көче, матурлыгы бар. Котлыйбыз сезне яңа еллар белән. Хисләр ташсын һәрбер күңелдә. Бергә яшик, шатланышып, истәлекләр калсын гомергә. Хөрмәтле авылдашлар, безнең концертыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Түзеп карап утырганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Hürmetli avuldaşlar, bizge şunday iskitkiş yol kişesi bile gitkenler için bizning avuldaşlarımız, türlü ülkelerde hizmet kuyuşu, okutuşularımız, satuşularımız, boşka ciddeşlevçilerimiz, medeniyet hizmetkarları, büyük zor rahmet sizge, o'zingizga degin, yama yıllarda, hizmetinizde, turmuşunuzda, uğuşlar tilep kalabız, selamet bulunuz. Hem bizni tabi şunday iskitkiş biyularınız, jırlarınız, hem kızıklı görünüşleriniz bilen suyundurup durunuz. Uğuşlar sizge barınızda da. Big zor rahmet.